Okay guys, inilah hari ini ya. Begitu ramai ya dia orang pergi tengok dolphin. Alhamdulillah rezeki juga semua. Okay. Yang di depan nampak belakang tak? Macam tu. Okay. Alright. Hai. Nampak tak ikan tadi? Nampak? Ikan apa? Ikan kayu. Dolphin. Dolphin ikan. Okey. Okey dolphin. Lompat. Okey. Lompat lagi. Okey. Lompat lagi. Okey. Dia follow boat. Jadi sampai belah depan. Dia follow belah depan. Ya, hai, bangun. Hai. Hai, banyaknya Allah. Lompat. Ya, lompat lagi. Ya, bagus. Okey, pandai. Lompat sekali. Ya, okey, lompat. Okey. Bangun. Okey, bangun. Lagi. Okey, cantik. Okey, semua kru pandang kita sekali. Okey, pandang semua sekali. Lompat. Okey. Hai, dolphin. Okey.